Hello, my YouTube family. Manipuri homemaker channel na mayambu taram na okchari. Mayam ngasidi kambong gi hinga na muk semjarage ko. Yamna hawba maongda aduga yamna kuina su thamba yabane thakai mo hena. Ado akhoi gi chini angang basiga kambong siga mabani thongminna bagi mahau sidi laitre su hi manam duga kambong manam duga ani du pasanna bagi khuhau do chada ba mina di khangoi ko masaka jamu sukmurana hawdo ko su man dabni yengbada. Aduna akhoi gi ahal lama leiba singi damakta oiragadi sembiyo yam haraubane moina yamna su pamjabane awi yamna akhoi oinamaga haubane ba yamna adudi kamaina semgadage habdu siyengminarase aduga pambi su ujarake ko kambong pambi se udaba su dum lerangani ai songta udri ngasina ahan bane akhoi gi lekai da phajana tha lerambai wane ma se adum pukhi mapanda ko adum kitang pambi amani thajanbada adum phajana sanduoga adum pan bajani da do sumaina yepa ga pale to mayai dadi yam chaw pan jani da matai dadi sum lam hek tokpa gi akhoi gi chaw do ke yaudre ba ado akhoi ka pukhi yam chaw balai ba mi di yam kanam jani ko matai da dum kitang pambi amani thajalaga dum pakpan da pan bajani da manje aduga na pi sabi nga na so dum cha bajani kambong se akhoi gi nga gi machin jak so oire tana pala kan da akhoi na muk cha ba kambong se ado yam lungai sumaina fresh oina ga hek pa ka se auta udri bani ai so masi sumaina uba hek pa phang ba se khunungai ma laitre meyam ado ai gi nungsiraba viewer singna ngasi gi ai gi video se kambong pambi su ulle hek pa su pan pa su loina ulle aduna video se hore loi phodang yengbiraga kitang kana ba nungai pa phobiraga di like subscribe share follow tawsan biramu ko motivate tawbi boina akhoi gi video semba haiba se su arai ba nate aduki matik wa khajani meyam semdaba mina di kaisu khangoi ba ado mayam de kambong se kamaina chabana khwai tagi haujage habadu comment section da thambiramo aduga anauba akhoi gi yamna hauba kainoma style ama leiraga sune haibiramo ai su try tawjage kambong sem pame aidi aduga akhoi gi fresh oina sumaina hingna dum chaba su hawi ko aduga chakmai da ngan ba su yam hawi kangau chaba su hawi hengan chiga si khatane aina khangjari se atai atopati khangjadeba ado anauba akhangba leiraga su dum comment section da thambiramo ko ado kambong se yam yame ngasi ai kambong se kiji makhai mu kharabu hen doini aduna si mayam je loina maku khukto ge phajana ado mathang mayam je phajana loina khukto ge ko adugo khokpa matam de amunne yenga ga khukpi ko ai ama ujarke akhoi ge kambong se pambi se nauna thado gati tilam da cha di hai li ra kan da tin yam chaba aduna manung da ne tin yam chaba ni ko akhoi ge kambong ari ba se aduna yam phajana munne yenga ga khukpiyo ba aduga manungna tin ngorok ngoba yam thajatana sangba ma yawbani ko masak to akhoi gi munna yengdre ti khangoi ba si tin jabai ni to koi manung du huchalaga yawbani tin ado kambong je tin nyawba phasana yengaga mathang loina khokto e ko ado tin nyawramba ga do loina soidat khrabani tu maku myam chang koi soidat bagi tin chum yam yawrame atil angaw bu do munna ga yengdre ti khangoi thoi jane ado ising kambong du suman ba sem balwara ga phajana tang jam thokre adu ga sigi steamer sida steam taw tho ko steam taw bana phai ko mayam phut tagi saru asagi amu ba soidok pa mayam je loi chakhine ba isungda aduna steamer laitraga su akhoi gi kon amada adum tengko ta hapaga adum phut pa ya bani ko koi chakmai da bu ngala su do phajana sandok pirage loi hapchalaga makhungom jalaga minute mari manga bo phada bani ngak tang chalawni steam taw dok siko gas to high flame da thamaga aduga khoi gi chini angang ba se magi mathak taga amu ba yam taigan bane yam mukan mane chini angang ba se aduna mathak thangba amot pasing je lauthok pa ya ba khal lauthok rak aduga chini angang ba se laiba matam da khoi gi chemical hapaga charak pa su laibani ko magi masak tuna na ngasangang mani yeng bada ngang tak taw bane aduga sigisna khoi gi chu ge lon bagi chu sum bagi machu do dum su tarak pane lon ba matam da su ado mayam chini angang ba se chaba yam phai nungti gi khajik chaw hainai ko ado sumaina hengan chembaga nungti gi chakcha tolok pada kitang chaw ja siam haw bane akhoi gi chakcha tok pada chin siam pen bo oi bane ba akhoi gi kwa gumba kwa hai gumba chaba ngamda ba khoi de hai su chaba ngamdre ya yam ko me adu kwa su cha cha de aduduna akhoi chakcha tolok pa matam da nga chang matabu chara su ko thumba mase ama chaba se akhoi gi chin da nam thi ba su pha bane ba aduga chin da su am pen jai athumba pam ja baira di khangde du sumaina chini angang ba se pawam ni ko ai gi chini cha du sumaina lon ba nungai na ba loina soido ego sumai kabuk soidok pira se ba aduga se ready da thamgra se aduga ngasai gi steam daw ba do yara ba yenga se ko ado kambong se yara daw male magi cover se su yellow khaga changam me ko aduna
khitang ingda halaba matungda ngasai kambong achau-achau-base sigise mayai-mayai-da tangkhai tathokpise do ising da phutpadi nungai roina haibado ngasai gi kambong achau-bade uful gi type da thokpaneba macha da bu thokta bai wani anobado aduna khaibada su nungai roi ko sumaina steam thokthodi phajana khaiba su yare ngasai gi powder gi type da yawbaneba manung da kambong khitang lisala ade do achau-achau basing je khaidok pirge macha di khaidra su yare do si khaidok pulora mu khang thangkala si ko myam chini lon na ba do khang thangkala ge je chini chelon thok pa hora se aduga akhoi gi nungai ga da kol ama heta lawbi ka sumta kai de ko steel gi khang sida taw da ba ya te hai ba ka su laite adu ngasai gi soi do ba chini angang ba do adu phajana hapjala se do ising kitang ha pa na phani ko ma cha akhoi chatlauna su mahi lang thon je ba adu sumaina chini nga ta tawraga di mahi lang thok do wa na ba do na ising je ya mana te kap tang khai po phawa te ko adu kitang ha pe tu da gi di ising je ha pa bani na gas se high flame da thamaga phajana ukhai raga heta thu ne ta tumala ji ko khara ukhai bi nangai bi tawraga adu sumaina mahi je lang thorok pa da khoi gi chu hing chum ba do adu ga chap mana bani ado otpa matam na khoi keng keng lauba adum chini ngang ba sidi amot pani ko yari ke sum thokpi aduna phawani kabu ka chawa kan na keng keng ga lauba do do sumaina mahi lang tho kan na sumaina cha jum mam da sum dok pa ko do to akhoi ge chu ge makring oi kari oi akeng ba ga me am yaw ri se sumaina chum tho ga cha bana du ki mati haw bani keng bu khup chu ma bu theng na roi ko sumaina chum tho da do ga kambong che ta hapchal la che ado kambong se lon ba matam da khoi gi mahi se yawhon ge yawholoi adum isa gi apam bani ko aduna mahi do yawholoi ge haraga di kangdri bo dum lo laga loire ado ai di mahi kitang yaw bana pame ngachai ge mahi do chaka tot po khuwa ma yam haw bane kambong manam duga khoi ge kaino ge chini angang ba chu hi manam chiga laitre khu haw ma ado makhung kum jalaga phalauna sawala le ko aduga hoji gas se adum high flame da thamaje mahi nanga kan da di low flame da thami ko phalauna ka san bane ba mahi yaw tra kan da de adu mayam ising kambong gi hengan sem ba se ka su su lu da bani ko aduga thu su dum thu bani gas se high flame da thamaga nang na ba salauna lon be rani do do khitang nam nam la ho nang ak pagi dai du na gas se dum op taw ba yare ko je geng ase dum nam nam kha ga law re ko kitang nang jal han ge akhoi ge kaino se hingan che ing ba kan da ma gi mahi kitang ma mu thok charak pane ing kan da chu hi se ado je mahi se kaya yauksalak tre kitang khag yaw ko ya ni si thang darage do plate si da hapta jarage ado ai nung share viewers sing na ai ngasi gi sing kambong hingan se haudoba mali mande haibadu comment amam tang thambiramo aduga aigi ngasigi video se kitang kanaba nungaiba phawbiraga thana like subscribe share follow tawsanbiramo motivate tawbiboina ngasigi de video se matang sida loisan jarage mathangda nungai ba kana ba video pu thuna lakjage bye bye